tardes. Estamos a lunes 25, vamos a empezar a semana as clases de pilates polas tardes, vale? Salvo que hubiera un cambio de última hora, empezaremos polas tardes toda a semana. E recordámonos que pola mañá tedes aeróbico, vale? Con Alberto. De 11 a 2, vale? Esta semana pola tarde temos pilates e pola mañá temos aeróbico, vale? Veña, vamos a empezar a nosa rutina diaria, vale? De pé dereito, vale? Con bloque, vamos a practicar o bloque de respiración, vale? Paso a paso hasta ser capaz de activar toda a musculatura cada vez que soltamos o aire e despois esa toda a musculatura que activemos cada vez que soltamos o aire combinala con o movimento que nos toca, vale? Pero vamos paso a paso como sempre, vale? Temos unha hora, vamos a facelo ben. Vamos a alinear pés a anchura dos ombros, vale? Cadera, ombros e dereito, nada que abran hacia fora, nada de que abran hacia fora, nin que veñan hacia dentro, vale? Dereitiños, pernas estiradas, acordarse que a pelvis, se ven hacia adiante, arqueamos moito a espalda, se ven hacia atrás, metemos chepa, pois unha postura intermedia, vale? Lineamos o espadiño o máis recta posible, vale? Que a súa curvatura normal, pero un pouquiño, vale? Arqueada é a postura natural. Peito aberto, hombros abaixo caídos, vale? Sueltos, pero un pouco retrasados, peito algo aberto, vale? E cuello estirado, pero non estirado por adiante como teño eu, non, por atrás, vale? E miramos de frente, vale? Unha vez que estamos alineados, vamos a empezar a respirar. Simplemente collemos aire polo nariz, hinchamos ben o peito e soltamos o aire despacito pola boca, vale? Soltando aire, pouquinho a pouco. Collemos aire polo nariz, abrimos ben esas costillas, hinchamos ben o peito e soltamos o aire despacito pola boca. Canalizamos o aire que non leve tempo soltar aire, vale? E tamén que non leve tempo coller aire. Vamos, soltar o aire despacio pola boca, sempre as respiracións moi profundas e moi forzadas, vale? Que entra o aire fluido. Largas e lentas, vale? E soltamos o aire despaciño pola boca, repito. Collemos aire pola nariz, abrimos ben o peito e soltamos o aire canalizando despaciño, que nos leve tempo soltalo pola boca. Vale? Collemos aire pola nariz e soltamos o aire despaciño pola boca. Últimas, collemos aire e soltamos o aire despaciño pola boca. Vale? Collemos e soltamos o aire despaciño pola boca. Vale? Porque además de coller aire polo nariz e soltar pola boca, cada vez que soltemos aire hai que activar unha serie de músculos que primeiro vamos a practicar o de meter o ombligo a espalda, apretar a barriguinha para dentro cada vez que soltamos aire, vale? Pero, para coller aire relajamos a musculatura da barriga. Apretamos a barriga, o ombligo a espalda, mantémola apretada mentre soltamos o aire despaciño, sin... Relajamos, collemos aire polo nariz, sin desfacer a postura, barriga para dentro, mantemos apretada e soltamos o aire despaciño pola boca. Vale? Relajamos a musculatura, collemos aire, peito aberto, cuello estirado, miramos de frente, barriga para dentro, aguantamos apretando e soltamos o aire despaciño pola boca. Relajamos para coller aire. Apretamos, aguantamos e soltamos o aire. Co ombligo para dentro, ca barriguinha apretada. Relajamos, collemos aire, hinchamos ben o peito, ombligo apretado, mantemos e soltamos o aire. Despacio, repito, pola boca. Vale? Relajamos, collemos aire, peito aberto, hombros algo atrás, cuello largo, pés alineados, piernas estirados, ombligo apretado
e soltamos aire pola boca despacio hasta vaciar completamente todo o aire, 2 más. Apretamos, aguantamos e soltamos aire despacio. Última. Apretamos, aguantamos e soltamos aire. ¿Vale? Olvidámonos de meter de momento ombligo a espalda. Activamos outra musculatura, ¿vale? Da barriga. Simulando que estamos no baño facendo unha lixeira forza, empujamos e activamos esa musculatura profunda, ¿vale? Veña, primeiro relajamos, collemos aire, aguantamos, tenso, apretamos e soltamos o aire activando esa musculatura sin relajar hasta que de novo volvamos a coller aire e relajamos. Empujamos, aguantamos e soltamos o aire despacio. Relajamos, collemos aire, empujamos, simulando que estamos no baño facendo unha lixeira forza, mantemos e soltamos aire despacito, brazos sueltos, ombros abaixo, peito aberto, collo estirado. Relajamos, collemos aire, empujamos, aguantamos, soltamos aire con esa musculatura contraída, activada, hasta vaciar completamente todo o aire dos pulmóns, relajamos, collemos aire, repetimos últimas 2. Aguantamos, apretamos e soltamos aire. ¿Vale? Última, relajamos, collemos aire, aguantamos e soltamos aire despacio. ¿Vale? Olvidamos de activar transverso abdominal e contraemos a musculatura do suelo pélvico, ¿vale? Se antes simulábamos que facíamos forza como se estuviéramos no baño empujando, agora estamos durante e queremos cortar a mitad da jarra, ¿vale? Durante, contraemos suelo pélvico. Corregemos postura, collemos aire e antes de soltar, cortamos a jarra do baño, apretamos o glúteo, apretamos aí esa musculatura, aguantamos tenso e soltamos o aire despacio. ¿Vale? Para relajar e coller aire. Abrimos esas costillas, hinchando o peito, contraemos o suelo pélvico, glúteos, aguantamos apretado e soltamos aire despacio pola boca, mantendo contraída esa musculatura, acordarse, ¿vale? Solo relajamos cada vez que collamos aire. Contraemos, apretamos, aguantamos e soltamos aire despacio. ¿Vale? Relajamos, collemos aire, cortamos a janedeira ao baño, apretamos glúteos, aguantamos tenso, mentre soltamos o aire despacio pola boca, que nos leve tempo, con todo ben contraído, para relajar esa musculatura e repetir últimas 2 veces. Coller aire, aguantar, contraer e soltar aire despacio con musculatura contraída. ¿Vale? Relajamos, collemos aire, contraemos suelo pélvico, glúteos, aguantamos e soltamos aire despacio, porque ahora vamos a relajar, coller aire e activar todo ao mesmo tempo. O que fixamos antes por separado, ahora ao mesmo tempo, ¿vale? Barriguinha para dentro, empujamos, además de eso, contraemos o pélvico, glúteos, todo activado, e soltamos o aire despacio pola boca. Relajamos en bloque, collemos aire, apretamos fuerte todo, barriga, empujo, suelo pélvico, glúteos, todo ben apretado, brazos, peito, cuello estirado, pes alineado, rodillas estiradas e soltamos aire. Relajamos todo en bloque, collemos aire de novo. Contraemos fuerte todo, aguantamos e soltamos aire despacio pola boca, que nos leve tempo para manter contraída e tonificada esa musculatura. Relajamos, collemos aire, contraemos, apretamos, aguantamos e soltamos aire despacio, porque, vamos a repetir 2 últimas veces máis, e
dejamos todo en bloque, aguantamos, soltamos aire despacillo, ¿vale? Porque vamos a coger aire, subimos brazos, apretamos toda la musculatura, giramos palmas, abrimos peito, estiramos fuerte o cuello largo, contraemos toda a musculatura, soltamos aire, baixamos brazos, chegamos abaixo, acabamos de soltar todo o aire. Collemos aire, subimos, contraemos fuerte, giramos palmas, abrimos peito, estiramos fuerte o cuello, soltamos aire, cando chegamos as mans ao suelo, ao muslo, dijo, é que tocamos, acabamos de soltar todo o aire. Collemos aire, subimos, apretamos fuerte, giramos palmas, abrimos peito, estiramos fuerte o cuello por atrás, cuello atrás largo, soltamos aire, baixamos. Collemos aire, subimos, brazos, unha palma mira a outra, apretamos, palmas que miran as caderas, peito aberto, cuello ben largo, simulando como se nos tiraran fuerte por aí por atrás, soltamos aire, manso muslo, volvemos a coller aire, subimos, contraemos fuerte, giramos palmas, abrimos peito, estiramos o cuello con todo ben contraído, soltamos aire, baixamos. Vale, dos más, collemos aire, apretamos, giramos, soltamos, estiramos, baixamos, última, collemos, contraemos, soltamos. Doblamos rodillas, apretamos muslos, espalda recta, peito aberto, cuello estirado, collemos aire e ao soltar, aí, peito aberto, barriga ben contraída, sin arquear a espalda, cuello largo, como se nos tiraran del, rodillas de frente, pés de frente, collemos aire, inclinamos tronco, cuello, brazo hacia onde vamos que non nos calla, apretamos fuerte a musculatura e soltamos despacillo, brazos, peito e cuello. Collemos aire, vamos, apretamos e soltando despacillo con musculatura ben contraída, devolvemos tronco, brazo e cuello, aí de frente, que as rodillas algo dobladas, muslos apretados, vale, os brazos que non nos caen. Collemos aire, vamos hacia o outro lado, apretamos apretamos toda a musculatura, perdón, devolvemos, peito, cuello estirado, vamos a coller aire, hacia un lado, apretamos, soltamos, dos más, ¿vale? Unha por un lado, apretamos, última, contraemos, devolvemos tronco, brazos, cuello, descansamos brazos, hombros, estiramos pernas, ¿vale? E desde aí, corregemos postura, peña, collemos aire, peito, cuello, e ao soltar, tensamos a perna de apoio, subimos rodilla, perna hacia fora, punteira hacia abaixo, subimos brazos, peito, aberto, cuello estirado, con todo ben contraído, aguantamos, equilibrio, collemos aire, baixamos, perna, e brazos, contraemos fuerte, tensamos pernas, subimos arriba. Collemos aire, baixamos, apretamos e soltamos. Aí. Collemos aire, contraemos fuerte toda a musculatura, tensamos perna de apoio e arriba. Aguantamos. Unha postura ben feita, peito aberto, cuello ben estirado, collemos aire, baixamos, contraemos fuerte, soltamos aire, aí, vale. Collemos aire, baixamos perna, brazo, tensamos a musculatura, soltando aire, levantamos, perna e brazos, tronco adiante, peito aberto, cuello largo, brazos de frente estirados, altura dos hombros, collemos aire, repetímoslo 2 veces máis, apretamos una por un lado, cogemos aire, contraemos y por el otro, arriba, soltamos, aguantamos, cogemos aire, descansamos, doblamos rodillas, espaldilla, pelvis, su sitio, peito, cuello, brazos, ¿vale? Desde ahí cogemos, vértebra, vértebra, barriga apretada, soltamos, baixamos vértebra, vértebra, cuello, hombros. Vale, espalda, hombros, brazos, ahí abajo sueltos. Desde ahí cogemos aire, apretamos muy fuerte a la barriga con rodillas dobladas e vimos aplanando vértebra a vértebra de abaixo a
atrás, peito aberto, cuello estirado. Collemos aire, barriguinha fuerte para dentro, baixamos cuello, hombros, imos abaixo, vértebra a vértebra. Aí. E desde aí collemos aire, apretamos fuerte a barriguinha. Peito, brazos, espalda, cuello largo, miramos de frente, collemos aire, barriguinha fuerte para dentro, cuello, e vimos parte a parte, soltando, quitando tensión de hombros, hombros, brazos, espalda e cuello, e soltamos aí, apretamos barriguinha e subimos, con rodillas algo dobladas, hasta meter a espaldilla totalmente recta, peito aberto, cuello estirado, ¿vale? Collemos aire, importante este ejercicio, vértebra a vértebra, solto, 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 solto. E desde aí collo aire, preto barriguinha, peito, barriguinha, cuello. Dos más, veña importante, barriga, veña que lunes. Vamos a empezar ben a semana, vale? Desde aí collemos, barriga para dentro, peito, barriguinha, hombros, cuello última, dixamos, barriguinha, espalda, baixo, barbillo, esternón, adelanto hombros, deixo colgando brazos, redondeo a espalda, e baixo, vale? Preto barriguinha, subo, peito, barriguinha, hombros, brazos, e estiro pernas, vale? Veña, vamos un poquinho con as pernas, collo aire, espalda recta, doblo, peito aberto, collo estirado, aí aguanto, vale? Collo aire, ao subir, corrijo postura, apreto pernas, contraio toda a musculatura, solto aire, pelvis hacia atrás, peito aberto, collo estirado, e vamos aí, vale? 2, collo aire, subo, corrijo postura, ben dereitos, vamos, 3, collo aire, preto, e vamos, 4, collo aire, contrae musculatura, e vamos atrás, 5, pés dereitinhos, collo aire, tronco, barriguinha recto, peito aberto, collo estirado, e vamos. Veña, últimas. Veña, non xunto rodillas, última. Vale. En esa misma postura que estaba, retraso da perna, planta do pé da perna adelantada totalmente apoyado, tacón levantado da perna retrasada. Corrijo postura, vale? Miña barriguilla, miña espalda, os meus ombros, o meu cuello, os pés apuntando a mesma dirección, vale? Brazos, peito, cuello. Desde aí, collo aire e ao soltar baixo un poquinho a rodilla, abro un poquinho os brazos, con todo ben contraído, cuello ben estirado, vale? Vale, collo aire, incorporo. Solto aire, con todo o corsé activado, 2, preto, 3, preto, 4, contraio, 5, 2 más, 6, última, adelante, ¿vale? Vou por outra perna, cambio de lado para que vos vexades, ¿vale? Retraso perna, alineo pés, a mesma dirección, separados entre eles, algún estea máis retrasado que outra anchura das miñas caderas. Planta do pé da perna levantada ben, apoiada tacón, levantado da perna máis retrasada, a miña espalda recta, peito aberto, vale? Cuello ben estirado, largo, miro de frente, levo os brazos estirados á altura dos meus ombros, e cuello largo, como se me tiraran del, vale?
collo aire, eu soltar baixo na rodilla, peito aberto, barriguinha ben apretada, cuello ben estirado, solto aire una, collo aire a subir, vale? Solto aire, o baixar dos, contrario, tres, e vamos, cuatro, e vamos, cinco, dos más, última, reto. Vale, adelante. Doble un poquillo de rodillas, barriguinha, espalda, hombros, brazos. Ahí. Vamos a hacer ahora la espaldilla recta, ¿vale? Pero mantén las rodillas dobladas en todo ejercicio, tanto baixar como subir. Collo aire e ao soltar. Ahí, peito aberto, collo estirado, brazos apuntan ao suelo, ¿vale? E desde aí collo aire, apreto a barriguinha, solto aire, espaldilla recta, barriguinha apretada, controlando a miña alineación da miña espalda, vale? Solto, volvo a coller e solto a baixar. Volvo a coller e solto ao subir. Collo aire, solto ao baixar. Vale? A espaldilla ten que ser paralelo ao suelo, brazos perpendiculares ao suelo, vale? Sin meter chorra que non se nos descolga o cuello. Apreto a barriguinha e vamos. Aí, con mejor postura, sempre con rodillas algo dobladas, non moita. E veña. Apreto. Dos más. Solto. Última, collo aire, solto, baixar, 4 tempos de respiración, e abaixo volvo a coller aire, apreto a barriguinha e solto ao subir, vale? Estiro pernas. Veña, cambio de postura, e bon arriba. Vale? Meto as miñas pernas, separadas ancho dos rumos, hombros, pés dereitiños, plantas dos pés ben apoyadas, vale? Vou apoiándome vértebra a vértebra, apoio a parte baixa da espalda que xa non me despejo, sigo hacia atrás, peito aberto, cuello estirado, doblo ben as rodillas, aplano ben as meus plantas dos pés contra o colchonete, entrelazo os meus dedos das mans, levo detrás do cuello, cos codos ben abertos, vale? E desde aí collo aire, barriguinha para dentro, empujo contra o suelo pélvico, glúteos e quero muslos tamén, e levanto un pouquinho, co cuello relajado nas miñas mans, miro as rodillas e aguanto un pouquinho, ainda que solto aire, vale? Collo aire, vou hacia atrás, cuello relajado sempre, teño as miñas mans aí, que me fai de apoio, apreto toda a musculatura, empezo a soltar aire, despaciño levanto ombros, pero non as escápulas, codos ben abertos, peito aberto, permanezco mirando as rodillas na parte máis alta mentre solto aire despaciño, que a musculatura ben contraída do abdomen, como dixamos antes, vale? Collo aire, apreto fuerte, solto aire, vale? E aguanto, 3, apreto, máis alta da oreja, acordarse non arqueo a espalda, teño a espalda, parte abaixo da espalda ben apoiado, importantísimo, o collo relajado, vale? Tamén moi importante. E cada vez que solto aire despaciño, activo toda a musculatura que practicamos do principio da clase, a todo o mismo tempo, acordarse tamén, que practicamos para que nos quede e que sepamos facela ahora, cando hai combinada co exercicio, ahora cando toca, vale? Aí. Contraemos, 2 más, 1, codos ben abertos, cuello estirado e relajado, última, relajo musculatura, apoyo atrás, contraio musculatura, arriba, quedo na parte máis alta mirando as rodillas, é o principio deste siguiente ejercicio, collo aire, apreto toda a musculatura, levanto un hombro, e un codo en dirección rodilla contraria, e non vou milexos porque senón
levanto a parte baixa da espalda que non quero, pero fago un gesto e mira só do contrario, iso é importante. Collo o aire, quedo mirando as rodillas, cos codos ben abertos e ao soltar, vou hacia outro lado, un pouquinho nada máis, vale? Aí, 2, collo o aire, miro as rodillas, codos ben abertos, contraio musculatura, vou hacia outro lado, 3, apreto e vamos, 4, collo o aire, contraio, vou hacia un lado, 5, última, y 6, vale, descanso, corrijo espalda, apoyo a ben, brazos, hombros firmes a colchoneta, brazos abertos, palmas ao suelo, cuello ben estirado, rodillas dobladas, vale? Vamos a parte baixa da barriguinha, unha rodilla en ángulo recto, outra rodilla en ángulo recto, non xunto rodillas en tobillos, vale? Collo aire, que a rodilla doblada tal como está, baixo e aguanto outra suspendida, vale? Collo aire, baixo, contraio musculatura, solto aire, subo lentamente, unha, collo aire, baixo a outra, contraio musculatura, toda a barriga un pouco sobre o pélvico, e solto aire, vale? 2, collo aire, vale? Aguanto e solto, vale? 3, se fago moi despaciño, que a espalda ben apoiada, os ombros firmes, e aguantando que a perna contraria non me vaya comigo, vale? É un ejercicio bastante duro, E veña, apreto, solto, 2 máis, unha por un lado, contrario, vamos á última, o veña, apretamos e soltamos, vale, vamos a descansar unha pernilla e vamos a descansar outra, vale? Collemos aire e vamos os brazos atrás, unha palma mira outra. E ao soltar apreto a musculatura, subo o brazo, subo o cuello, giro palmas, abro un poquinho brazos estirados, peito aberto, miro as rodillas con toda a musculatura ben contraídas, mans cerca do suelo sin apoyarse e aí aguanto un poquinho. Para coller aire xuntando as mans, pero paramos a altura dos ombros, palmas que se miran, cuello atrás, brazos atrás collendo aire, ao soltar, vamos de novo, 2, vale? Aí. Collo aire, vou atrás, contraio musculatura e vamos, 3, peito aberto, manteño máis mirando, collo aire, vou atrás, espalda baixa ben apoiada, contraio musculatura, subo, giro, abro, aguanto, vale? 2 máis, apreto, unha, vamos á última, contraio musculatura, subo, giro, vale? E quedo cos brazos aí no suelo, e devolvo o cuello ao seu sitio, vale? Suspendo a rodilla unha, suspendo a outra rodilla, vale? Espalda ben apoiada, peito aberto, brazos, cuello. Vou hacia un lado sin xuntar rodillas en tobillos collendo aire, preto a musculatura da barriguinha, e aí de medio lado estiro, tenso pernas e aguanto aí, vale? Collo aire, aí de medio lado, doblo rodillas en ángulo recto, contraio musculatura e soltando aire, devolvo a miña espalda ben apoiada, punto de partida para ir hacia outro lado collendo aire, apreto e solto, 2, collo aire, contraio musculatura, al medio, collo aire bon, apreto e solto, 3, al medio, collo aire bon, solto aire. Vale, bon, unha máis por cada lado, unha por un lado, al medio, última. Collo,
descanso unha perna. E descanso a outra, vale? Pois veña, suspendo, levanto, collo aire, pernas adiante, brazos atrás. E ao soltar, a medida que traigo rodillas, subo brazos, giro palmas, abro o peito, miro as rodillas que quedan en ángulo recto. 1, parte baixa da espalda ben apoiada, collo aire, estiro perna, brazos atrás, collo levantado, e ao soltar, 2. E vamos, 3, e vamos, 2 más, 1, última, vale, brazos, cuello, unha perna e a outra. Corrijo postura, perna arriba, outra doblada, collo aire, perna recta, non baixo de todo, apreto musculatura, solto aire, perna arriba, punteira, sen ninguna, estiro collo aire, contraio fuerte, e vamos, 2, espalda ben apoyada, hombros, brazos, firmes, cuello estirado, outra rodilla ben apoyada, vale, planta do pé, e vamos, arriba, 3, e vamos, 4, apreto, 5, e vamos, 2 más, última, descanso, otra pierna, misma operación, ¿vale? Collo aire, perna ben apretada, empeño estirado, baixo non moito, contraio fuerza musculatura, subo, punteiras a ninguna, e veña, apreto, 2, apreto, solto aire, 3, e vamos, contrario, fuerte, 4, veña, collo aire, apreto, 5, collo, apreto, solto aire, 6, 2 más, apreto, vamos a última. Vale, descanso. Brazos, espalda, hombros, rodillas, pés e cuello, no seu sitio. E desde aí collo aire, apreto barriga, empujo, suelo pélvico, muslos, glúteos, levanto pelvis e vértebra a vértebra, o resto da espalda arriba. Vale, ben arriba, adelanto un pouquinho hombros e veño collendo aire, aplanando a miña columna, vértebra a vértebra, hasta acabar de apoyala por completo, vale? E ao soltar aire, veña arriba primeiro, pelvis, e despois o resto, 2, adelanto hombros, baixo vértebra a vértebra, apoio totalmente a espalda, e ao soltar aire con todo ben contraído, apreto glúteos, subo, arriba, 3, veña, teño que ir vértebra a vértebra, importante ese ejercicio, dominando a miña espalda, parte a parte sube, e vexo como sube, que parte está subindo, que parte queda en aire. Veña, collo aire, que parte vai baixando, e que parte se vai apoyando, hasta estar totalmente ben apoyado, vale? E veña, repetímoslo alguna vez máis, importante este ejercicio, vértebra a vértebra, arriba, veña, e ao soltar con todo ben contraído, glúteos apretados, barriguinha, brazos, hombros e cuello, 2 más, veña, arriba 1, collo aire,
Vale, estiro perna, veña, brazos atrás, collo aire, preto barrigiña, e séntome, arriba, vale, veña, corrijo postura, tiro ben as pernas, séntome ben, tronco adiante, peito aberto, barriga apretada, pés dereitos e cuello estirado, vale? E desde aí collo aire e ao soltar, aguanto e non caio atrás, veña. Collo aire, peito, tronco, cuello estirado, vale? Como se estiveramos apoyados nunha parede, vale? E vamos, aguanto, solto aire, 2, peito, barrigiña e cuello. E ao soltar, hai 3, e ao soltar, 4, vamos 2 más, solto, 5, última, vale, última deixamos, e 6, vale, collo, corre postura, tronco, peito e cuello, e ao soltar aire, un poquinho de altura, collo, aire, peito, tronco, barrigiña, apretada, cuello ben estirado como se me tiraran del, e vamos, 2, meto as orellas entre os meus brazos, peito, barrigiña, hombros e cuello, e ao soltar, 3, e vamos, 4, 2 más, última, peito, barrigiña, espalda e cuello, última, vale, corrijo e descanso, cruzo, séntome ben, vale, tronco adiante, barriga apretada, peito aberto, hombros atrás, cuello estirado por atrás, ben dereito, vale? E desde aí collo aire e ao soltar, descanso. Collo aire, tronco adiante, peito aberto, barrigiña apretada, cuello ben estirado, vale? E ao soltar aire, adelanto, hombros, redondeo espalda, relajo, vale? Collo aire, peito, barrigiña, cuello estirado largo, e ao soltar, vamos. Veña, collo aire, barrigiña, peito, cuello, e ao soltar, descanso. 2 más. Estiro o cuello como se me tirara dentro unha corda imaginaria, o cuello por atrás, esa sensación. Una, vamos a última. Descanso. Vale. Veña, deixo ir atrás, rodillas o peito, vale? Estiro unha perna, estiro. Vale? Túmbome hacia un lado. Veña, meto o meu brazo á altura dos meus ombros, palmas hacia arriba. Vale? Cuello estirado, orella apoyada. Ben alineado, ben dereitiño, peito aberto, barrigiña apretada, cuello apoyado, unha perna arriba da outra. Vale? Man diante do peito. Non me deixo caer, nin hacia adiante, nin hacia atrás. Collo aire e ao soltar que a barrigiña ben contraída, arriba solto perna, vale? Aguanto. Desde aí collo aire, contraio musculatura e fago un círculo, movendo ben esa cadera e a perna ben tensa, vale? Atrás, solto aire e acabo de facer o círculo completo. Volvo a coller aire, apreto a barrigiña,
soltando aire un hacia atrás, hacia abaixo non apoio, xunto a outra hacia adiante, e hacia arriba, 1, 2, e vamos. Collo aire, preto, atrás, abajo, adelante y arriba, preto, atrás, abajo, adelante y arriba, creo que repetimos, última, collo aire preto, adiante, abaixo, atrás y arriba. Descanso, que me canso, esa cadera cansa. Vale, vamos boca abaixo. Veña, apoyo ben esa pelvis, estiro en peines, estiro ben os brazos. Estiro ben o cuello e apoio a frente. E desde aí collo aire, pelvis ben apoyada, barriguinha apretada, perna estirada, levanto unha pernilla, ras de suelo, sinto na rodilla, brazo contrario, un poquinho casi nada, ¿vale? E aguanto. Collo aire, baixo perna e brazo, solto aire, apoio pelvis, apreto barriga, despejo a perna pero a ras de suelo e o brazo tamén ben estirado, perna ben estirado o brazo, cuello ben estirado, frente apoyada. Se me vai o cuello descolgado, busco un apoyo, se non, fago así fora, vale? E vamos. Collo aire, baixo perna, brazo e o soltar, apoio pelvis, apreto barriga, espejo, perna e brazo, aí. Collo aire, solto aire. Pero queda na parte máis alta un poquinho mentre me solto aire despacillo, E vamos. Veña, apoio, apreto barriga, estiro ben os brazos, estiro ben o cuello, apoio frente, despejo. E vamos. E vamos. Unha máis por cada lado, vale? Unha por un lado. Apoio outra. Por outro. Vale? E desde aí vou despejar as dúas pernas e os dous brazos ao mesmo tempo soltando aire, pero despejo os brazos do suelo, isto é casi nada, 2-3 centímetros, as pernas igual, e non dobro as rodillas, Veña, apoio ben a pelvis, aperto ben o barriga, estiro ben o cuello, apoio ben a frente, collo aire, e ao soltar, despejo, e aguanto. Unha, collo aire, e ao soltar, vamos, 2, e vamos, 3, e vamos, 2 máis, una. Na siguiente, despegamos pernas a brazos, despegamos tamén a frente, estiramos o cuello para atrás, E contamos 5 aí arriba, vale? E ao soltar, arriba despegamos todo. Pernas, brazos e cuello. 1, 2, 3, 4 e 5. Descanso todo o bloque, vale? Moi bien. Levo o codo máis debaixo dos ombros, codos levantados, arriba un poquinho, vale? Apoio no antebrazo e apoio no outro, vale? Dediños dos pés, pernas estiradas, apretadas, barriguinha apretada, collo aire e ao soltar, vamos o noso, veña, aguanto un poquinho, barriguinha, peito, collo estirado, pernas estiradas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, descanso. Pero descanso para volver a subir, que son moi pouco, é moi pouco isto, Collo aire e despejo, veña, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vale. Veña, tumbámonos de medio lado ao lado contrario, vale? Eu
cambio calentamos la espalda. Venga, adiante. Palmas hacia arriba, altura do hombro, cuello estirado, pés ben alineados unha perna arriba de outra, vale? Peito aberto, hombros atrás, cuello estirado, a orella apoyada, man diante, perna junto, equilibrio, collo aire, aprieto barriga e ao soltar tenso perna, subo non moi alta, e aguanto aí arriba un pouquiño, e desde aí collo aire, e ao soltar fago círculo de perna cadera, adiante, soltando aire baixo, retraso, e subo, quedo na parte máis alta e aguanto, volvo a coller aire, contraio musculatura, vou hacia atrás, hacia baixo, sin apoyar, hacia adiante e hacia arriba, 2. Volvo a coller aire, apreto, e vamos. 3. Apreto, e vamos. 4. Última. Si me canso antes, paro, Vale, descanso. Volvo boca abaixo. Estiro ben, corrijo. Mans a altura das miñas orellas, por fora da colchoneta, antebrazos apoyados, codos apoyados, que non se despejen en todo o cansiso, vale? Apoio ben a pelvis, apreto a barriga, abro o peito, estiro ben o collo por atrás e apoio a frente. Vale, os pés ben dereitinhos, E desde aí collo aire, apreto pelvis que a colchoneta, apreto a barriga, levanto en bloco a espalda e cuello ao mesmo tempo, estiro o collo ben por atrás. Collo aire, baixo en bloco a espalda e cuello. E ao soltar apoio, apreto a barriga, levanto e estiro fuerte por atrás, vale? Por atrás, como se me tiraran cunha corda imaginaria, Collo aire, baixo. Veña, vamos lavar esas espaldiñas ao sitio, esos ombros no seu sitio, esa barreciña ben apretada, ese cuello, esas perniñas ben dereitas, esas caderas. Veña, vamos facer xente nova. Non quitamos os anos, pero veña, peito, barreciña, cuello estirado. Corregimos malos hábitos, veña, posturales, importante. Despois, os que non sean posturales son cousa de cada un, Peito, barriguinha, collo ben estirado por atrás, como se non estiraran de por atrás, vale? Collo aire baixo bloco, repito 2 veces máis, vale? E vamos. 1. Collo aire en el siguiente de arriba, Apoio pelvis contra a colchoneta, barriguinha apretada, levanto en bloque, estiro o cuello, aguanto. E desde aí collo aire e ao soltar, aí. Brazos arriba. Collo aire, manteño na postura, baixo o brazo, pero non os apoio na colchoneta, pero casi no suelo, vale? Na plaqueta. Ao soltar, 2. Veña. 3. E vamos. 4, 2 máis. 5. Veña ese cuello fuerte, esa espalda, ben estirada. E 6. Descanso en bloque, brazos e frente. Mans debaixo dos codos, dos ombros, codos levantados, arriba. E aí corremos a cuadrupedia, miña espaldiña, rodillas debaixo das caderas, brazos estirados máis debaixo dos ombros, peito aberto, miña pelvis no meu sitio, espalda alineada, cuello alineado, desde aí collo aire, apreto fuerte a barriguinha, perna fuerte atrás, brazo contrario adiante, cuello estirado, solto aire, todo ben contraído, barriga ben apretada, collo aire baixo, e ao soltar apreto barriga no peito, perna fuerte atrás, brazo adiante, vale? Aí, 2, collo aire, apreto, barriga, peito, aberto, cuello estirado, e ao soltar, vamos, 3, collo aire, e vamos, perna, brazo e a orella aí a altura dos meus brazos. Miña, facemos varias destas, contra o aire, e vamos. Apreto, e vamos. E vamos.
Unha máis por cada lado. Unha por un lado. Vamos a última. Vale, desde aí collo aire, pivoto, e vou sobre ese lado, brazo arriba, man dereitiña, rodilla, perna hacia fora, perna estirada, brazo, rodilla, perna, ben dereitiña, vale? Peito aberto, barriga apretada, brazo apuntando ao suelo, cuello que non se me descorte, desde aí collo aire, preto, e ao soltar giro palmas, baixo o brazo un pouquiño, e levanto un pouquiño a perna casi nada, vale? Para coller aire, apoiar a perna, subir o brazo, palma de frente, vale? E vamos, 2, e vamos, 3, 4, 2 más, 5, última, e 6, collo aire e ao soltar ao medio, vale? Vou polo outro lado. Collo aire e ao soltar polo outro lado. Desde aí collo, solto unha, e vamos, 2, e vamos, solto 3, e vamos, 4, 2 más, 5, última, e 6. Collo aire, descanso medio. E desde aí collo, arriba. Pasos, pelvis arriba, peito aberto, collo estirado, vale? Desde aí collo aire e ao soltar rodilla adiante, dunha perna tacón, perna estirada, da outra ben o suelo, vale? Collo aire, pelvis arriba, peito aberto, collo estirado e ao soltar vamos, 2, collo aire, solto aire, 3, veña, ven arriba, pelvis, espalda, frente, collo estirado, e vamos, 4, e vamos, 5, última, vale, rodilla, e rodilla, vale. E desde aí collo aire e ao soltar perna e perna, plancha, peito, barriga, collo estirado, collo aire, unha man toca a outra, apreto a barriga, solto aire ao seu sitio, collo, preto, solto, 2, preto, solto 3, collo aire, 4, 2 más, última, rodilla, rodilla, corrijo postura, collo aire e ao soltar bascula pelvis, meto chepa, redondeo a espalda, brazos debaixo dos ombros e miro o ombligo. E desde aí collo aire, barriguinha fuerte para dentro, pelvis ven hacia atrás, hacia adiante, digo, perdón, peito aberto, cuello. Vale, aí que non deixo o corpo para adiante, nin para atrás, vale? Corrijo postura, desde aí collo, e veña, meto chepa. Volvo a coller aire, aperto a barriga, basculo a pelvis, aquí a espalda, abro o peito, non doblo codos, peito arriba, o movimento céntrase na miña columna vertebral e na miña pelvis, e veña no cuello, por supuesto. E veña, importante este ejercicio tamén, son todos importantes, pero uns máis que outros, e para todos os públicos, además. E veña, pelvis, chepa, non xunto rodillas, peito, chepa, garganta, preto, barrigiña, atrás, peito, brazos e cuello, arriba,
E vamos. E solto. E vamos. Teño que centrarme no movimiento. Vamos a facelo 2 veces máis, vale? Esta que se collo aire e ao soltar vamos. Una. Vamos á última. Vale. Vamos a sentarnos atrás. Adelantarme en brazos. Abro o peito. Os codos non van a colchoneta, brazos ben estirados, peito aberto, cuello largo. Vale, sento ben atrás, adelanto os brazos, abro o peito, estiro forte o cuello por atrás. Aguanto. Séntome ben, brazos ben adiante, peito aberto, barriga apretada. Último tiroxiño de cuello, orellas entre os brazos. Aí aguanto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E desde aí collo aire e ao soltar meto chepa. Na parte máis alta adelanto un puliño os brazos, veño caéndose adiante, metendo chepa, aguantando o peso nos meus brazos, meto a pelvis, arqueo a espalda, abro o peito, veo o cuello arriba un pouquinho, vale? Collo aire, apreto forte a barriguinha e vou vértebra a vértebra atrás, séntome ben, abro o peito, estiro, vengo o cuello para atrás, volvo a coller aire, incorporo metendo chepa, mirando o ombligo. Deixo que quede adiante a pelvis, arqueo a espalda, abro o peito, cuello arriba, vale? Collo aire, intento meter a espaldinha o máis recta posible, vale? Non arqueo a espalda recta, e veño sentándome atrás, estirando ben, espalda, brazos, e vengo o cuello por atrás. Collo aire, e veña. Aí. Collo aire, espaldinha recta, vou hacia atrás, vale? Collo aire ao soltar, meto chepa, miro o ombligo. Veña, vamos facelo 2 veces máis, que se acaba a clase, collo aire, apreto a barriguinha, vou hacia atrás. E vamos, chepa soltando, pelvis arqueando, una, faltame unha, vale? Peito, cuello estirado, séntome ben, adelanto ben brazo, abro peito, estiro cuello, última. Vamos, perfecto. Vale, muy bien, corrijo postura. Métome de rodillas. Recordámonos a todos y a todas que mañana, a misma hora, ¿vale? Planta, planta. Corrijo postura de pés, barquinha, brazos, hombros e cuello. Por la miña parte por hoxe foi un placer. Espero que vos gustara, que vos fora útil. E mañá volvemos a vernos, vale? Como ganas. Peña, ata mañana.